Kecengsi kardom kadu kawe kar British 2.0 YouTube channel long kelangara do ana fans tamela pen pinila so video long nali tumhan na kiwan pila bangke akiban award certificate Kosonsi non Akimi Digitize Nangji la so APUTHAK se la so video long nali tumhan ethetini alam nang than pachini ponikpo nali tum la so YouTube channel long jong sinang ka homri milang puleke chingon penali tum subscribe igon la pen videos tamen nali tum lang misen pulte share podigon Tangde non pathek pen Kosonsi Akiban award certificate Akimi Digitize Nangji la so APUTHAK le lang pononang la pen chethan pononang Tangde non pathek pen chethan pononang Kosonsi Akiban award certificate Akimi mate digitize ponsima la so APUTHAK ethithini alam la so video long non lang pononang nalitum along jong si hako hot kasimar pate aripen lason ketok award certificate dong sido pulte non digitize nangji lata kenang sot pusi birta nili kilong dun lo la senali tum long do pulo tangte koson senali tum la non Akimi award certificate la swateng digitize mezima la so APUTHAK nili non nali tum panang than pachini ponik po step to digitize all birth certificate nani tum da screen along ketok sta me thek pon long exi nili la so video long nani tumhan kosonson se claim ning chima la so APUTHAK sinang than pachini ponik po Kechengsi number 1 la bangke visit the place of issue go to municipal office or the hospital where your birth was original registered nalitum ada nalitum la akiban birth certificate du je hala so birth certificate long lang ego hala so birth certificate ko so hospital long pensi aprang ka issue ma nalitum la birth certificate long bang lang der nang po pen hoda ko so hospital pensi ka issue ma hala so hospital long nalitum dam nang po step 1 la bangke la pen nalitum hoda pudam nang po step 2 la bangke hospital long dam pensi tell them you want to digitize update your old birth certificate into new digital format nasional itu moda request dam nang po mate punang po la so a birth certificate la Aban non Akimi Digitize Nangji pulason pudam nang po na penalang litum moda ke 100% accept po athimanon molom la bangke da molom ta claim pi bom lo nilitum area anta lapen isonalam hospital la bangke nalitum kiceng ako konat hospital pensi nalitum la birth certificate ka issue ma mate customer ma hala so hospital long vek nangji la pen along ka prek hospital long dampul ta alang litum la bangke accept pon pelo apen number step 3 la bangke copy pia documents nalitum ke pon nangji ma number 3 la bangke nalitum da thek pon nangji carry required documents kiceng sinalitum la Aban birth certificate mate all original birth certificate la bang ponang po la pen ID proof apa nalitum Aadhaar card lakinang solo lapen voter ID lapen Aadhaar government issue ID nalitum ponang po lapen supporting documents if request proof of resident school certificate jong se lahai na hang pulte lahai stame nalitum pidonang po lapen correction of details if needed jong se nalitum akibana birth certificate long kumane father name mate nalitum amen jong se Aadhaar card lapin school documents long pen jong se chingbar bidet prote nalitum labangso birth certificate la non digitize hotsin nalitum correction bakke claim nang po lapin correction claim ji apan la pumar alang litum da correction bang claim pon pe la step 4 mate number 4 long ke top pondo correction of details if needed if your name parents name or address has errors in the old certificate prepare an affidavit sometimes a notarized affidavit or gazette in notification may be required nationally tum jong se amen pachok ji parents amen ba apu apa amen la penarong amen la penani to amen jong se birth certificate long ki chok chedo pultenali tum code affidavit la bangke chepon vek nang po jelalo la pen number 5 la bangke nalitum lahai documents choklim pen submit hai pen processing time la bangke 7 days to 15 days and the working days tengji la pen la 7 to 15 days ang bong nalitum new mate digital certificate birth certificate la bangke long ikpo la QR code ke do birth certificate la bangke la pen nalitum fee payment ki pinangji la bangke kachini nangji kinang sodlo la bangke hospital aling si alang litum fee mate charges la bangke ki an pon pon sitame ki ongnai lo alang litum la digitize fans ke alang litum la faroisi ba farohini
la songbong se alang litum enang po la pen pharo trok polote la bangke arol mat seve alang litum la digitize apan bangke alang litum la pharo isi an bangke alang litum en pon ek po jalalo la pen number 7 receive new certificate la bangke na litum jong se certificate hodak long lo plotangte na litum you will get digitized computer rates printed birth certificate obtained with ada na litum barcode mate QR code doji la pen security stamp la pen seal stamp alang litum online ben general la security stamp seal hai stamp doji la pen valid for passport official ID extra la pen labangso certificate la bangke passport la pen official kapre ID apan ke valid eglo jala sonno nasila so process la bangke online stame claim ponik me online jong senalitum claim si pulte online Kosonsi claim nangji mala so process taminili nalitum apan nangwan pi po sitame nalitum hospital long sitame online si ki claim lo sitame nalitum jong sinali mina mobile pen claim ji pulte la so APUTHAK sitame nili etithini la so video long mo ninin thopi nilin nalitum hanangwan pi po la pen la bangke nalitum hospital long dam nang po kiching si kunat hospital pen sinalitum birth certificate ka issue mo hala so birth certificate nalitum cheponsi mate hala so hospital long nalitum dam nang po documents cheponeng ji la bangke Aadhaar card voter ID la pen la Akiban birth certificate nalitum cheponang po jongsi birth certificate long jongsi copy ni father mother name ba emina men la pen address la correction ji pulte nalitum code affidavit alo nangji la so alo pon lo pulte adag la pang correction me po la pen la nalitum documents submitted pen apit 7 to 15 days anengji la Akimi Digitize apan la pen 5 days within 5 days anta chok dia titita doji la se 5 days ba 3 days la bangke hoda link lo kan ma alang litum ki prap kang len ki claim ki prap kang len link lo la se la hai nalitum la so certificate long lo plotang te nalitum fee bang pinang po pharo cv ke online la pharo hini an nalitum pinang kok ta thekji ba pharo thom la an pinang kok ji stamini li exact lab red ba nil nan than ekte nilitum area pulotang te dak bangke pharoi sivet alang litum ke an pon la digitize apan bangke la se nalitum prabjen pen digitize claim dam ikon la pen la hai bangke non nili update kilong teng te la ke ban ans tami non Akimi lason digitize thai neng pusi nili hen ben stame karjolong stame government pen official update la bangke pipon pela labang kenali tum ning hang lo digitize tema labang ke apet video lang misen putan nali tum seregon karbiang long rasta me pelang ikna lapen pechinik na lason update kilong ver japan la so YouTube channel subscribe kilang putan nali tum subscribe ikon